Ndabasuhuje kandi bifuriza kugira amahoro mwebwe mudukurikira. Mu ntambara Isirayeli irwanamo na Palestine ndetse bamwe bisi y'ubushotoranya ariko abandi barimo n'ibihugu by'ibihanganye nka Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika bakavuga ko Isirayeli ifite ububasha bwo gusubiza ndetse no kwirwanaho kubera ibitero Hamas yayigabyeho. Ubu noneho amagambo ageze bamwe yabashize ivuga. Intyoza zaravuze ziraruha. Abanyapolitike batanga imirongo ikwiye mu buryo nyifuza nama ariko Isirayeli iranangira. Mu mboni za Bwana Monsef Khan inararibonye mu guhosha amakimbirane ndetse no kwihwezaho abantu bo mu bihugu bitandukanye abaturage baho baba bari mu ntambara bararwa ntambi yarabyitegereje maze asanga Isirayeli ikwiye kwigira isomo ku Bufaransa. Bwana Khan wanahoze ari umukozi wa Loni mu butumwa bwihariye bwa Loni muri Syria mu gihe cya 2012 na 2014 ndetse akanabaho umunyamabanga wa Kofi Annan akiri umunyamabanga rusange wa Loni aherutse gufata agacumu kabanditsi icyo bumenyereye nk'ikaramu maze afata umuzingo w'impapuro arandika ndetse asanga ibi bidahagije maze akoresha karaviye kuri computer mu kuzuza umuzingo we yanyujije muri Al Jazeera maze yemeza ko abanya-Isirayeli barindiriye kuzaririra mu myotsi kuko nta somo bigiye ku Bufaransa ubwo bari bakiri muri Algeria, ariko Algeria ikemera gutanga ibitambo byatikiriye mu ntambara ya kabiri y'isi yose bazi ko bibingurane y'ukwigenga kw'intara ya Bufaransa bwari bwaragize imbata abaturage babo barabagize imbohe ariko biza kubabera ingutu. Gusa urushize kera kuko ruhinyuza intwari Algeria yabateze igihe urugamba ruza gushyira kera kurya nta urwana n'intekerezo za muntu cyangwa se abarwanira guharanira uburenganzira bwabo maze Algeria iza kubatsinda nyuma y'igihe kirekire. Mu gitekerezo cya Khan asanga Isirayeli igomba kwigira ku makosa yakozwe n'Ubufaransa muri Algeria bitaye gikazicuza. Atangira agaragaza uburyo n'umukambwe Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika akigira ku ihame rya Perezida Kennedy yari yarise pragmatic rivuga ko buri wese bakwiye gushyigikira ko abaturage bigaruwe n'ikindi gihugu bakigobotora. Agaragaza ko ku itariki ya 7 Gicurasi mu 1945 ingabo z'Ubudage bw'Abanazi zashize umukono ku gikorwa cyo guhagarika kurwanya ingabo zari zishyize hamwe mu kwitwa Allies. Maze bukeye abantu ku isi yose harimo n'abanya-Algeria bagiye mu mihanda bishimira kurangira kw'intambara ya kabiri y'isi yose. Abanya-Algeria babarirwa mu 134 barwanye n'abanyamuryango bari bishyize hamwe mu gushyigikira Abadage. Icyo gihe abanya-Algeria bagera ku 18,000 bahasize ubuzima. Ikindi kandi ku itariki ya 8 Gicurasi mu 1945 mu mujyi wa Sétif uri mu burasirazuba bwa Algeria abayisilamu bagera ku 5,000 bahamagawe n'abakoloni ngo bamburwe ubwenegihugu bwabo ubundi bakora urugendo rw'insinzi. Bitandukanye n'ibyo bahisemo gukora urugendo basakuza bamagana ubukoloni bwari bumaze ikinyejana kirenga mu gihugu cyabo. Abapolisi b'Abafaransa bagerageje kubahagarika ariko birangira babarasheho maze bica bigaragambyaga bose byaje no guteza imirwano yaguye mwabi mu 102 b'Abafaransa. Mu byumweru bibiri byakurikiyeho inkoramutima z'abategetsi b'Abafaransa n'abimukira bisha abanya-Algeria bagera ku 45,000. Mu duce two mu cyaro dukikije Sétif n'umujyi wa Guerma bari bafitiye impuhwe abanya-Algeria barwanyije Abafaransa ariko nabo baje guterwa ibisasu n'ingabo zirwanira mu kirere z'Abafaransa. Abimukira b'Abafaransa ku butaka bwa Algeria bakomeje guhiga abanya-Algeria ndetse banakomeza guhakana ko atari abanyarwoma. Abimukira bakomeje guhagarara ku ruhande rw'abaturage ba Algeria ndetse banakomeza guhakana ko atari abanyarwoma. Kugira ngo bimenyekanishe muri Algeria ndetse no kwemeza ko bahari, abakoloni bari barahinduye imitekerereze y'abaturage babasangwa butaka ku buryo banabonaga ko ntacyo bari cyo, ko bameze nk'udusimba twona imyaka washaka ukavuga inzige. Ibi ngibi byanatumaga abakoloni b'Abafaransa ndetse n'ingabo zabo zibibasira ndetse zikica ibihumbi by'abanya-Algeria ntambuwe. Ubwicanyi bwabereye i Sétif bwongereye ingufu abakoloni indi myaka 9 ariko yaje kugera ku iherezo. Byagize uruhare rukomeye mu gukomera kwa Algeria ndetse no kugera ku bwigenge. Ku itariki ya mbere Ugushyingo mu 1954 batangije intambara yo kurwanya igitero cy'Abafaransa nyuma y'imyaka 8 y'intambara yo gushaka amahoro muri Algeria. Nk'uko umuhanga mu by'amateka w'umwongereza Alistair Horn yabivuze, Algeria yatsindiye ubwigenge ku kiguzi gikomeye. Ni intambara yahitanye ubuzima bw'abanya-Algeria bagera kuri 1,500,000, hafi 20% by'abapfuye bari abayisilamu bo muri Algeria. Mu gitekerezo cya Khan abanza kugaragaza aya mateka y'ibyabereye muri Algeria hahandi natwe twakoresheje yamvuga ivuga ngo urukize kera ruhinyuza intwari. Koko Abafaransa bakomeje kurwana intambara n'abanya-Algeria ariko kuko abanya-Algeria barwanira gukwibohora ndetse no kurwanira uburenganzira bwabo byaje kurangira bakubise inshuro Abafaransa bari bitwaje imbunda n'ibiturika utirengagije ibitwaro biremereye byaturukaga mu butaka, ku nyanja ndetse no mu kirere. Ibibera muri Palestine muri iki gihe Bwana Khan agaragaza ko ntaho bitandukanye n'ibyabaye kuri aba banya-Algeria ariko byaje kurangira batsinze.
cyane cyane yavuga muri Palestine yitindira muri ya ntara ya Gaza Strip, ariko no muri Yorodaniya y'uburengerazuba ndetse na Yerusalemu y'uburasirazuba naho wabyumva ko ntaho bihurira n'ibyabaye ku butegetsi bw'abafaransa muri Algeria, ariko bifitanye isano kuko abashinze ubukoloni banashyizeho imirongo y'uko ubwo bukoloni bugomba gukorwa. Abakoloni babanzaga kwambura ubumuntu abaturage bahasanze kugira ngo babone uko bakomeza gukomera aribo ndetse no gushoza urugamba kuri buri wese wagirahira kubarwanya. Babanza kumenya neza kandi niba abakolonije nta ngufu mu bya gisirikare bafite. Iyo abakoloni bavumbuye noneho ko abo bakolonije batangiye gutekereza ikijyanye no kwibohora ndetse ko badashobora no kuguma mu mwanya bariho wo gukoloniza icyo gihugu, bongera ubugome bwabo mu rwego rwo kurinda ko batava mu mwanya barimo wo gukoloniza icyo gihugu. Ibi nibyo byabaye mu myaka ya nyuma y'ubutegetsi bw'abafaransa muri Algeria, ndetse ibi nibyo turi kubona muri Palestine yigaruriwe uyu munsi n'abanya-Isirayeli. Igihe ubufaransa bwateraga abaturage ba Algeria nyuma y'icwa ry'abaturage babwo 102 bwagabye igitero ku midugudu ndetse bica barenga 10,000 by'abaturage bo muri Algeria. Ibyo ngibyo kandi bakaba barabikoze mu izina ryo kurandura iterabwoba. Bakoreshaga imbaraga z'umurengera mu kurwanya abaturage bose bari barinangiye barwanyaga ubukoloni muri Algeria. Baba ni bari bareguye umuheto bakura mu ruge maze begura icumu bagiye kurwanya umukoloni muri Algeria. Ibyo byose ariko nubwo babikoze ntabwo babashije gutsinda za ntwaro ziremereye twabarondoreye abafaransa bakoresheje babarwanya, kandi ibyo byose abafaransa babikorera mu mudiho wo kurwanya buri wese wahagurukira kurwanira ukwigenga kw'igihugu cye. Uyu munsi Isirayeli iri gukurikiza inzira isa neza n'iyo abafaransa bakoresheje muri Algeria. Bwana Kane agaragaza ko intego y'intambara ya Isirayeli kuri Gaza atari uguhorera abasivile n'abasirikare babarirwa mu magana bo muri Isirayeli bishwe kuri wa munsi w'itariki ya 7 Ukwakira. Niba kwihorera ari nayo mpamvu nyamukuru kandi kwica abana b'impinja barenga 8,000, abanye-Palestine muri rusange bagera ku kigereranyo rusange cy'18,000 ndetse no gushyira igice kinini cy'aka karere mu matongo, ibi ngibi byakabaye bihagije niba Isirayeli igamije kwihorera. Kandi agaragaza kandi ko kwibeshya kuri kwica abaterabwoba bose wibwira ko ari bwo umutekano wawe nk'umukoloni uzaboneka byaba bishingiye ku kwibeshya. Ahubwo kuri we ngiyi ntabwo yakabaye ariyo ntego ya mbere ya Isirayeli, kabone nubwo ari igira iturufu rye. Nta gushidikanya ko abayobozi ba Isirayeli bazi ko nubwo ingabo zabo zishobora gukuraho abaterabwoba bose muri Gaza, ariko bitazakuraho ibyifuzo by'abanye-Palestine byo kwishyira ukizana uko byagenda kose. Niba rero ikigamijwe na Isirayeli atari uguhorera abaturage bayo bishwe intambara igitangira cyangwa se ari ugukuraho iterabwoba, Isirayeli yabishaka kugera kuki? Isirayeli irimo gushyira mu bikorwa gahunda zinyuranye zo kurinda ndetse no kwagura ibikorwa by'abakoloni. Icyambere ni ugukuraho ubushake bwa Palestine n'ibyifuzo byabo, hanyuma bakerekana ko Isirayeli ishobora gukora icyo ishaka nta wayihana kandi ikabikorera mu maso y'isi yose ireba kandi nta n'umwe ugira icyo akora. Mbese ntacyo bivuze. Ihohotera wakora iryo ari ryo ryose, urugomo wakora rwose, byaba barabo bagenzi babo cyangwa se abitwa umuryango mpuzamahanga uzaza gutabara. Kuba hari abagore bari kubyara abana igihe kitageze, abana bari kubura umwuka kubera ibyuma biwutanga nta ngufu z'amashanyarazi bifite, cyangwa se abana barenga 1000 bari kubura ubuzima, byakabaye ibihugu by'uburengerazuba bitekereza ku bufasha bikomeje kugenera Isirayeli. Icya kabiri, igihe ibyifuzo byo guca intege abanye-Palestine bidahagije, abari kubategeka kuva mu nzu zabo ndetse n'ubutaka bwabo bakagenda n'amaguru berekeza mu gace kaho bari babanje kwita mu gace gatekanye cyangwa se safe zone. Baba bakigerayo bagahita ko batangaza ko muri ba baturage harimo abarwanyi ba Hamas, ubundi bagahita barasa bombe muri ka gace bavuze ko aragatekanye. Byakomeje kandi byisubiramo gutyo kugeza ubwo bamwe mu baturage ba Palestine bahatirwaga kwerekeza mu misozi ya Sinai ho mu Misiri. Isirayeli igomba guhagarika iyi gahunda yayo, bitaba ibyo leta zo mu burengerazuba cyane cyane Amerika yaba yahinduye uko ibona ibintu, ikaba igomba guhita ihagarika kumeneka kw'amaraso. Mu gihe Ubufaransa bwamenaga amaraso muri Algeria ndetse banashaka kuyigarurira, perezida wa Amerika wari icyo gihe ari we John F Kennedy yasobanuye ko ubutegetsi bw'Ubufaransa butari bumare kabiri muri Algeria kuko abanya-Algeria bari kurwana intambara yo guharanira ukwigenga kwabo. Mu mpera y'ubutegetsi bw'Abafaransa byaje kugaragara ko bafashijwe n'imirongo migari yari yarashyizweho na Kennedy. Kennedy yari yarashyigikiye ko Algeria ibona ubwigenge na mbere y'uko aba perezida wa Amerika. None ageze ku butegetsi yari intebe nziza n'uruvugiro ruhagije, indangururamajwi zumvikana n'igitinyiro n'ubutegetsi byashoboraga gukangaranya isi yose kugira ngo itere ubwoba Abafaransa bari baragiye kurya utwa abanya-Algeria bakoresheje kiboko mu gitugu cyinshi n'ubwikanyize ndetse n'ubwikunde. Muri Nyakanga y'1957 yari umusenateri muto ariko yavuze ijambo ry'amateka. Yararanguruye n'ijwi rirenga maze nenga ubuyobozi bwa perezida Eisenhower ndetse na politike yo gushyigikira ubukoloni bw'Ubufaransa abyita ko ari abanya-Algeria ubwabo bari kwirangiza. Mu magambo ya Eisenhower yibukwa naho yavuze ngo imbaraga zikomeye muri kino gihe ni z'abakomuniste
cyangwa se abakapitalisite. Ni ukuvuga buri muntu ku giti cye agomba kwishakira kwishyira ukizana, niko yavuze. Ikindi kintu cy'ingenzi ni imirongo migari y'abanyamerika muri iki gihe ndetse n'ibibazo duhura nabyo by'ubukoloni. Niki twakora kugira ngo umuntu yigenge? Yakomeje asobanura uburyo abafaransa bakomezaga gushaka kuyobora Algeria bitandukanye no gushaka kw'abanya-Algeria. Yavugaga ko ari ugusebya Amerika, NATO ndetse n'umuryango mpuzamahanga. Yasoje agira ati igihe kirageze ngo leta zunze ubumwe z'abanyamerika ngo zuzuze inshingano zazo zo gutuma isi ibaho mu bwigenge, haba muri Loni, haba muri NATO ndetse no mu buyobozi butanga ubufasha ndetse n'amahugurwa mu buyobozi bwacu, ko bakwiye gutanga isura mu guha ubwigenge Algeria. Kennedy yamenye ko intambara Ubufaransa bwarwanaga itazigera na rimwe itsinda, kuko Amerika yabwije ukuri umucuti wabo ari b'Ubufaransa. Uyu munsi abateka ari kwisubiramo. Inshuti y'Amerika ari Isirayeli iri mu ntambara idashobora gutsinda mu gihe ihanganye n'abaturage bari kubabara kuko yabigaruriye. Ariko nanone kuba Joe Biden atagera ikirenge cye mu cya mugenzi we F Kennedy ngo ave muri iyi ntambara, nabyo ni ikindi kinego ku gihugu cy'igihangange nka Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, aho Kennedy we yari yararahiye ko igihe kigeze ngo Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ziheshe ukwigenga isi ndetse abaturage babo mu idegembyo w'ubutegetsi bashaka ndetse no kuyoborwa uko babyifuza. Joe Biden arakomeza kumvisha Isirayeli ko ifite ukuri ko kurwana iyi ntambara, ikirengagiza abanye-Palestine muri bo bafite inyota yo gushaka ubwigenge. Perezida Biden ntabwo ari ubukoloni bukomeje gukorerwa abanye-Palestine. Mu by'ukuri nk'uko Ubufaransa butakomeje gutsimbarara mu gihe bwicaga ibihumbi birenga 100 by'abanya-Algeria ndetse bakabaha n'ubwigenge, Isirayeli yo ntabwo ishaka kuva ku izima ngire cyo abanye-Palestine bigenge. Iyi ntambara ni y'ubukoloni bugezweho kugerageza kurwanira ubutaka ndetse birasa na genocide ikomeje gukorerwa abanye-Palestine. Umukambwe Joe Biden agomba kwigira kuri Kennedy. Kanasoza igitekerezo cye avuga ko umukambwe Joe Biden agomba kwigira kuri Kennedy, agahagarika ubufasha bwose agenera igihugu cya Isirayeli mu ntambara itazatsinda ndetse n'ibyaha by'intambara yagabye ku nzirakarengane z'abanye-Palestine, ahubwo Amerika ikahagarara ku ruhande rwiza. Ni nuko dusoje, icyakora sinsezeye kuko n'ejo nagaruka. Nari bavuga neza Jonathan, muryoherwe n'ibihe.